Pozdrav svima, dobrodošli u moj YouTube kanal. Ja sam Filip, a vi gledate moj novi video. A ovo je moj intro. Okej, uglavnom ajmo mi krenuti na ovaj tu video. Haha. Znači, u ovom tu videu pričat ću malo o svojim iskustvima u Zetu. Odnosno u javnom prijevozu. Da, bolje bi mi bilo da sam išao skejtom, a ne Zetom. Kako se rimuje? Uglavnom, znači, moja prvo onak iskustvo u Zetu, u javnom prijevozu, kad sam prvi put sjeo u tramvaj, to je bilo ono brutalno. Toliko sam čitao o tramvajima prije toga i ono, došao sam s frendom u Zagreb, wow, tramvaj. Prije toga sam ga vidio sam na slici i tu i tam na internetu i čuo sam o tome, onak kontrola, nikad mi nije bilo briga za kontrolu, ali kad sam sjeo prvi put u tramvaj, stari moj, karta 10 kuna, mi se vozimo 2 stanice. Trta. Znači, sidimo u tramvaj onak, sav se tresem, ono gdje je kontrola, će doći kontrola, a friend ovak razvaljen, ma nema ti kontrola. A fakat nije bilo kontrole prvih par dana. I onda kad mi je prvi put došla kontrola, dok je još karta bila 10 kuna, 4 kune nisu bile. Tipa... Pa bilo je tipa... ovoga. Ček, on drži neke u ruci. Ajmo reći da je to ovo. Dečko, molim kartu na pregled. Ali ja nemam kartu. Kako nemaš kartu? Brzo kupi kartu! Odmah kartu kupi! Odmah! Ja sam otišao kupio kartu. Jednostavno. Znači ti Zetovi kontrolori su tako nervozni na ljude. Pa ali dobro. Rekao sam mu na kraju da nisam znao da treba uopće karta, makar je to bilo malo glupo. Ali dobro. Uglavnom, druga situacija. Ovo je nekak tip osobe u tramvaju. Znači, stara bakica od... Jebote, pa ima negdje 8 banki. Pa ne znam, a nije stara, ima 6 banki. Ne mora biti, nije stara, evo, 6 banki. Uglavnom 60 godina, to je ovoliko. Da, ima onu košaricu svoju, kako one bakice nose, tipa ovoga. Uglavnom, bakica u tramvaju, ja sjedim, počnem mrbljati, meni se niko ne podignu. Ja rekao, gospođo, idete sjest, ja se dižem onako, ona kaže, hvala. Ona sjeda i mi izlazimo na stanici, to je bilo u Prečko, mi vozimo se uredno do Savskog mosta, izlazimo na Savi, ja izlazim iz tramvaja, bakica je počela trčat po zebri. Ne, zeleno je! To u životu nisam vidio, bakica je počela trčat brže nego kad ja trčim kad, da prostite, moram na veliko nužde. Pa, tipa ovoga. Da. Uglavnom, ajmo na treću situaciju, odnosno tip osobe. Djevojka je ušla u tramvaj. Da. Pa ima možda 20 godina cura. Ono, masta kosa, šiške skeljene za čelo, čelenku ovako. Tu. I pa, ulazi s nekakvim starijim. Pun tramvaj. Taj stariji čovjek ušao je, mi smo bili na početku, znači na prvim vratima, ušao je unutra, primio se sa strane jer nije imao di sjest, niko mu se nije htio dignut. Ja sam se stajao, jer jednostavno tako sam osoba. Ja bi mu se digao, da. Uglavnom, on je stajao sa strane i stao da se drži i ta cura počela je pričat kako ona radila cijeli dan, ona je stajala cijeli dan, jadna cura.
kaj vi znate, bolje vam je da šutite, dajte molim vas, maknite se da se ja stanem tu, da se primim sa strane. Kupuje kartu, onak živčana, nervozna i malo glupa, ali da. Bilo je malo žalostno, meni malo žao te cure bilo. Da. A ona četvrti tip osobe u tramvaju. Uglavnom, četvrti tip osobe u tramvaju je tako, tipa, kad mu kontrolor dođe s ovim daljinskim mobitelom. Kartu molim. Ovo je uredno vadi slušalicu. Molim? Kartu molim. Molim? I tako jedno 15 minuta. Kartu na pregled. Aha, kartu, nisam znao da treba kartu. Dečko, ali ti mene zajebavaš. Ma ne. Brate, slušalicu i uredno ostaje slušat muziku. Joj, ne smije ga dirat, ali svejedno je. Kartu molim. Kartu? Molim? Bojler? Šta? Kakav bojler? Pita ga kontroler. Kaže on. Pa bojler. Imaš ti u kući bojler? Kaže kontroler, pa ja znam, valjda imam. Pa eto, imam i ja. Vrati slušalicu. Kontroler više ništa nije jasno, sav jadan izbezumljen izlazi iz tramvaja i ništa mu u životu više ne može ovaj dan pokvariti. Mislim da je taj kontroler razmišljao o samoubojstvu u tom trenutku kad mu je rekao da ima i doma bojler. Uglavnom, peta i posljednja osoba u tramvaju sam ja. Ta-ta-tan! Da, to sam ja. Ulazim u tramvaj i vidim kontrolora. On tipka po onom svom debelom mobitelu iz Prvog svjetskog rata. Traži kartu. Ja ga vidim. U oči. Okrenem se. Izlazim iz tramvaja. Zašto? Zato jer... Jednostavno, znaš ne da mi se da 4 kune za kartu, mogu sam rađe kavu popit. Koja je by the way 12, ali nema veze. Ja mu neću dati 4 kune za kartu za jednu stanicu. I... to je bilo to od današnjeg videa, nadam se da se video svidio i da ste naučili nešto kako da se ponašate prema... Kako da se ponašate u zetu prema starijim osobama ili prema kontrolorima, ili ako su kontrolori starije osobe, pa vas dođu pitat za kartu, a vi sjedite i vi skužite da on ne može više stajati, pa jednostavno usputite mu mjesto da sjedne. Ajmo reći ovak. Ti sjediš, kontrolor ti dođe tu. Ti imaš slušalice, on tebe potapša. Molim, izvolite? Kartu na pregled. Pa hoćete sjest? Izvolite sjest. Ti se digneš? Njemu ništa nije jasno. Pa ja sam tebe tražio kartu, a ne da sjednem. Ne, nema veze, sjednite vi slobodno. Aha. I onda on sjedne. Ti lijepo izađeš iz tramvaja. Bojler, karta, bojler. I jebem ti sreću. Uglavnom, nadam se da se ovaj video svidio. Ništa ekipo. Zapratite me na društvenim mrežama, šerite ovaj video i nadam se da će ovaj video prijeći 40 lajkova. Simbolično. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao!